السلام عليكم يا رمضان. عليكم السلام. هتقدم لنا ايه النهارده؟ اقدم لك بتاع دوت المكبس. جاي لنا شحن من جنة عم احمد، بعتوا لنا شحن. احنا دلوقتي جاي يجيبوا عشان دوت الضاي. ماشي. ودوت الرولات اهو. تمام. ده عنده ايه بقى مشكلة؟ هتشوفه مش شغال. ايوه مش شغال، بيكتم على طول مني. هو كاتم دلوقتي؟ ايوه كاتم. يعني عنده مشكلة في الضاي بتاع المكبس. ايوه. والرولات. تمام. هو بعت عشان خاطر يعمل غيرهم. ايوه. هيصنع غيرهم يعني. ايوه. تمام تمام يا رمضان. ماشي. تقول للجمهور بتاعك ايه يا رمضان؟ انك بتعمل ايه؟ احنا بنصلح مكبس علف ونصينه، ومن لو حد عنده مكبس بايظ بنصينه احنا.